Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, untuk minggu ni saya sambung kelas untuk MMK 38303 Metal Fabrication Technology. Okay, so untuk this week punya topik adalah concept and methodology of metal forming and sheet metal working. So untuk part ni saya bagi kepada dua part sebab dia quite long lah. So pecah kepada part 1 iaitu metal forming fundamentals dan juga bulk deformation process. Okay, so untuk metal forming fundamental, untuk this week punya topik saya akan cover overview of metal forming, material behavior in metal forming, temperature in metal forming, strain rate sensitivity, friction and lubrication in metal forming. Okay, so untuk metal working dan juga bulk deformation process, kita ada 6. First one is rolling, second is other deformation process related to rolling, third is fogging, fourth other deformation process related to the fogging. So sambungan dia lah. And then extrusion dan juga wire and bar drawing. So ini untuk overall. Kita akan cover macam saya kata tadi, saya akan cover sampai bulk deformation punya proses only. Okay, so metal forming, apa itu metal forming? Metal forming is a large group of manufacturing process in which plastic deformation is used to change the shape of metal workpiece. So bukannya plastik, tapi plastic deformation. Macam last week saya ada terangkan apa itu elastic deformation, plastic deformation, apa semua tu. Okay, so plastic deformation dia punya selagi dia boleh berubah bentuk tanpa memusnahkan kamu punya workpiece. And then the tool usually called a die applies stress that exceed the yield strength of the metal. Sebabnya kalau tak melepasi yield strength, maka bentuk workpiece ataupun sampel kamu takkan berubah. Then the metal take a shape determined by the geometry of the die. Maksudnya die ni kita ada banyak size, kecil, besar, apa semua tu. So dia kata metal take a shape determined by the geometry of the die. So ni dia akan sampai ke hujung lah, sampai kecil. Okay. Then metal forming. Forming or metal forming is the metal working process of fashioning metal part and object through mechanical deformation. The workpiece is reshaped without adding or removing material and it must remains unchanged. So dia punya contoh, kamu masuk 3 kilo, so keluar pun akan jadi 3 kilo. Tu contoh. Okay, so dia nak just reshape. So metal forming ni kita nak reshape. Contoh kamu ambil satu produk, bukan satu produk lah, ni bulk, bukan bulk, ni shape dalam bentuk petak lah. So kamu nak membentuk dia jadi lagi kecil. Okay, dari besar jadi kecil. So nak reshape sahaja, tanpa without ada tambahan ataupun pembuangan material. Sebab kita bukan masuk lagi bab cutting apa semua tu. Kita just nak metal forming, perubahan bentuk. Okay, contoh mungkin dalam bentuk bilet lah. Bilet ni petak, dia nak bentuk cylindrical. So tu adalah proses metal forming. So forming operates on the material science principle of a plastic deformation, where the physical shape of a material is permanently deformed. Maksudnya bila dah masuk dekat plastic deformation punya region, dia dah berubah bentuk dan dia dah tak boleh kembali ke bentuk asal balik dah. Contoh, daripada petak kamu bentuk kepada bulat, so dia tak boleh balik dah kepada petak. Okay, so tu maksud plastic deformation. Then stress in metal forming, stress to plastically deform the metal are usually compressive. So maksudnya dia kenakan stress, kebiasaannya adalah compressive. Example, rolling, fogging dan juga extrusion. Yang ni kita akan tengok lagi detail next nanti. Okay, however they have some forming process where stretch the metal. Bila stretch kita tarik, so tarik is a tensile stress. And then other bands the metal, tensile and compressive.
still ada apply shear stress. So maksudnya either you buat tensile ataupun compress, masih lagi apply shear stress. Then material properties in metal forming, desirable material properties, low yield strength, high ductility, and then these properties are affected by temperature. Okay, maksudnya even kalau kamu ambil besi, tak payah ambil besi lah, ambil tapak tangan pun, kamu gosok, dia akan jadi panas. So maksudnya bila kamu kenakan reshape metal kamu tu, dia akan properties dia affected by a temperature. Okay, sebab contoh besi tu terlalu brittle, dia bukanlah brittle sampai kena pecah terus. Dia nak reshape besi mestilah ductile. Kalau dia terlalu brittle, dia nak reshape terus pecah. Okay, so kena faham konsep. Yang ni saya selalu terangkan brittle ductile. Okay, so bila nak reshape sesuatu material, tak kisah kalau besi lah, kalau seramik lah. So kalau nak reshape, dia mesti ductile. Sebab ductile dia punya plastic deformation tinggi. Tapi kalau dia brittle, kamu nak reshape agak susah. So kalau contoh kata dia besi yang brittle, ada besi yang brittle, contoh high carbon punya besi, dia agak brittle, so dia senang pecah. So bila high brittle ni dia nak reshape, so dia nak kenakan proses heat treatment ataupun proses annealing. Dia kena panaskan dulu untuk melembutkan. So automatic bila panaskan, dia akan jadi lembut, properties dia akan berubah daripada brittle jadi ductile. Sebab tu dia kata these properties are affected by temperature. Okay, kat sini pun dia dah terangkan ductility increase. Okay, ductility increase apabila temperature dikenakan, and yield strength decrease. Okay, so when work temperature is rise. Okay, yang ni pun saya selalu bagi tahu, bila ductile meningkat, dia tak boleh sama-sama naik. Kalau ductile naik, brittle akan turun. Okay, bila ductile naik, strength akan menurun. Okay, bila ductile turun, strength akan menaik. Okay, so yang ni, ini yang dimaksudkan ductility increase and yield strength decrease. Okay, ada faktor strain rate and friction. Friction ni dia punya geseran lah. Okay, material behavior in metal forming. Plastic region of stress strain curve is primary interest because material is plastically deformed. Okay, bukannya material plastik. Maksud plastically deformed ni, dia berubah dan tak boleh kembali ke bentuk asal dia balik. Okay, in plastic region, metal behavior is expressed by the flow curve strain equals to K stress, K strain N. So where K is strain coefficient and N is strain hardening exponent. So flow curve based on true stress, stress T, and true strain ET. Then flow stress for most metal at room temperature, strength increase when deformed due to strain hardening. So dia kata dekat room temperature. Maksudnya kalau dia dipanaskan, kenakan temperature yang lagi tinggi, strength akan berkurangan, barulah ductility akan meningkat. Bila ductile meningkat, nak deform ataupun nak reshape dia punya metal workpiece tu lagi senang. Okay, flow stress, instantaneous value of stress required to continue deforming the material. So where YF equals to KEN. Ni bukan E, ni strain punya rumus lah, bukan rumus, unit, bukan unit. Apa dia kata? Ni lah, lebih kurang macam dia, bukan kalau unit cm, kuasa 2 apa semua tu. Okay, YF flow stress, that is the yield strength as a function of strain. Okay, temperature in metal forming. Any deformation operation can be accomplished with lower force and power at elevated temperature. Maksudnya kalau dia panas, so force akan, kita gunakan force yang berkurangan. Sebabnya dia dah lembut, so kita tak perlukan force yang tinggi. Tapi kalau dia tak panas, contoh proses, nanti dia akan ada hot, warm dengan cold punya proses. Okay, yang ni.
So 3 temperature range in metal forming: cold working, warm working dan juga hot working. So 3 benda ni mainkan peranan dalam nak proses metal forming. Okay, first, cold working. So perform at room temperature or slightly above. Maksudnya room temperature berapa biasanya? Room temperature biasanya 27, 26 macam tu lah. Sometimes 30. Okay, so ataupun dia tinggi sikit je, dia tak sampai 40, 50 tu. Okay, tu maksud cold working. So many cold forming process are important for mass production operation. Minimum or no machining usually required. Okay, so maksudnya machining after kita reshape that sample ataupun workpiece kamu. So lepas kamu buat proses metal forming, dia tak memerlukan ataupun hanya memerlukan sedikit sahaja machining punya proses ataupun finishing punya proses. So this operation are near net shape or net shape process. Maksudnya lepas reshape terus boleh pakai. Tu untuk cold work. So advantage of cold forming: better accuracy, closer tolerance, better surface finish, strain hardening increase strength and hardness. Sebabnya kamu kompres tanpa kenakan suhu. Kalau kenakan suhu, macam saya kata tadi, daripada strength tinggi, brittle tinggi, strength tinggi. So bila kenakan panas, dia akan jadi lembut. Bila lembut, strength akan berkurangan. Okay, bila berkurangan, itu kalau proses warm ataupun hot. Tapi untuk cold, sebab apa dia kata strength increase? Sebabnya kamu kompres daripada besar, kamu kompres jadi kecil. So tapi tanpa menggunakan temperature, so dia punya strength tu lagi meningkat. Sebab bila kamu tekan, lama-lama lagi dia jadi lagi kuat. Sebab tu dia, ini yang dikatakan strain hardening increase strength. Sebab dia kamu kompres tanpa kenakan temperature and hardness. Okay, so bila strength increase, hardness dia increase, so dia lagi brittle. Itulah maksud dia. Then grain flow during deformation can cause desirable directional properties in product. No heating of work required. Maksudnya ialah kita cakap tadi pun cold work. Maksudnya kerja sejuk lah, cold work. So no heating work is required. Maksudnya tak ada pun dia nak masukkan suhu ataupun kita kenakan mesin yang mempunyai suhu, yang menggunakan temperature, Okay, so tu dia punya advantage. And this one is disadvantage of cold forming: higher force and power required in the deformation operation. Ni saya dah kata tadi, bila dia terlalu keras ataupun bukan terlalu keras sampai tahap brittle tu, dia still boleh deform. Tapi sebabkan dia keras, kita nak tekan dia agak susah. So bila agak susah, kita memerlukan tenaga yang tinggi untuk tekan. Sebab tu dia kata disadvantage dia higher force and power required. Sebab dia tak, besi tu bukan lembut. Okay, and then surface of starting workpiece must be free of scale and dirt. Sebabnya bila kamu workpiece kamu, contoh atas ni ada ber ataupun kotor, so bila kamu tekan, dia akan lekat. Okay, contoh kamu daripada saiz yang ni lah, 5 cm, kamu nak jadikan 3 cm. Okay, so masa tekan ni, dia nak kompres ni masuk dalam die apa semua tu. So kamu tak pasal kat sini ada bentuk, bukan ada bentuk, ada apa-apalah chip ke apa kan, bukan chipset tu, chip lebihan-lebihan besi, pemotongan ke apa ni lah. So bila kamu kompres, benda ni akan melekat kat sini. So sebab tu dia kena free of scale and dirt. So ductility and strain hardening limit the amount of forming that can be done. Sebabnya dia tak panas. Bila tak panas, ductile dia tak kat tu je. Okay, kecuali kalau kamu melakukan pemanasan, baru dah ductility akan meningkat. In some case, metal must be annealed to allow further deformation. Maksudnya, maksud annealing ni, dia melakukan heat treatment. Dia panas dan dia sejuk balik. Okay, barulah boleh buat proses cold forming. Okay, jangan kata, bukan kalau untuk metal forming yang nak tunjuk ni, maksud cold
warm ataupun hot ni, besi tu dia jalan terus. Maksudnya dekat mesin tu tak ada pun pemanasan, kecuali dia kata in some case metal must be annealed. Maksudnya annealing ni dalam heat treatment kita ada 4 proses heat treatment. Okay, normalizing, annealing, tempering dan juga quenching. So anneal ni kamu panaskan dan kamu sejukkan dalam furnace. So sebelum proses cold working punya proses, cold forming punya proses, kamu panaskan workpiece tu sampai certain temperature, and then barulah kamu bila dah sejuk, barulah kamu masuk dekat mesin, tak kisah mesin kompres ke apa semua tu. So tu maksud dia anneal, maksudnya dia nak lembutkan dulu besi. Okay, bukannya lembutkan semasa proses cold forming tu. So dia masih lagi cold forming proses, tapi dia lembutkan besi. So before forming dia dah lembutkan dulu. Okay, sebabnya ialah besi kalau terlalu keras macam saya kata tadi, dia boleh pecah. So in other case, metal is simply not ductile enough to be cold work. So kes yang lain, besi biasanya tak terlalu ductile, not ductile enough. Maksudnya bila not ductile enough, kamu nak forming besi tu, nak compress besi tu, dia tak cukup ductile. So bila tak cukup ductile, dia senang untuk pecah. So tu antara disadvantage of cold forming. And then kita tengok warm working ataupun suhu suam lah. So kalau suam ni bukannya kamu panas terus. So warm working perform at temperature above room temperature but below recrystallization temperature. So below recrystallization ni dia punya bawah TG lah. Dia atas room temperature, contoh. Okay, room temperature. Okay, ni cold work. So room temperature, lepas tu TG, TM. So yang ni kamu punya cold work. So before TG ni, antara dua ni adalah warm working. Okay, so before melting temperature adalah hot working. Okay, so untuk warm working dia kata above room temperature but below recrystallization temperature. So kena ingat yang ni, sebabnya tadi saya dah tunjukkan dekat sini ada apa tak tahulah. Okay, and then dividing line between cold working and warm working often expressed in term of melting point. 0.3 TM, where TM is melting point, absolute temperature for metal. So maksudnya 0.3 bawah melting point of the material that you use. So antara advantage of warm working, lower force and power than in cold working. Okay, dia tak kata pun in all process, tapi dia comparekan dengan cold work. So kalau cold work tadi dia kata higher force and power. So bila untuk warm working, sebab besi tu dah panas. Okay, masa panas bukan panas, suam-suam. So masa suam tu dia terus buat proses untuk forming. So power pun tak terlalu tinggi. Then more integrated work geometric possible, need for annealing may be reduced or eliminate. Maksudnya macam kamu nak buat cold work tadi, ada proses ada isu setengah metal dia kena annealing dulu. Tapi untuk warm working maybe sikit, okay, dia kata maybe reduce. So kurangkan ataupun tak payah pakai langsung annealing punya proses. Then hot working, so deformation at temperature above recrystallization temperature. Okay, maksud recrystallization temperature ni adalah about 1/2 of melting point on absolute scale. Maksudnya contoh kalau melting temperature dia 850, so recrystallization temperature about 1/2. Okay,
1/2 daripada 850 ni dalam 475 macam tu. Okey, 425 sorry. So tu maksud recrystallization temperature. Macam saya kata tadi, yang ni tadi. Okey. So untuk warm kat setengah ni, dekat hot dia dah masuk sebelum melting temperature. So in practice, hot working usually perform somewhat about 0.5 TM. Kalau warm tadi 0.3. So dia lagi rendah. Bila hot working dia half daripada melting temperature. Okay, metal continue to soften as temperature increase above 0.5, enhancing advantage of hot working above this level. So why hot working? So pasal apa kita memerlukan lagi hot working? So capability for substantial plastic deformation of the metal far more than possible with cold working and warm working. Sebabnya dia kata sebab lagi mudah nak dapatkan plastic deformation. Sebab dia sambil panas sambil buat rajau. Okay, so besi dah lembut, lagi senang nak deform. So why? Pasal apa dia kata ni capability ni? Strength coefficient K is substantially less than a room temperature. Strain hardening exponent N is 0. Ductility is significantly increased. Okay, sebab tu saya ada ulang, saya rasa dari metal, apa-apa metal tu dia punya sinonim ductile, brittle, ductile, brittle. Okay, so yang ni sangat berkait rapat. So bila ductile dia increase, brittle dia semakin berkurangan. Okay, antara advantage of hot working, work part shape can be significantly altered, lower force and power required. Lower force lah, macam tadi untuk hot, untuk cold work force tinggi, power kena tinggi. Macam warm dia dah kurangkan. Dan juga kalau hot lagilah kurangkan force dan power sebab besi tu dah lembut. Metal that usually fracture in cold working can be hot form. Maksudnya dia dah buat dia dah try untuk cold work, and then besi tu pecah, fracture, and then so dia boleh masuk dekat proses hot working. Bukan yang pecah tu tak boleh pakai dah lah. Next proses dia tu lah, next sample dia tu. Okay, strength properties of product are generally isotropic. Maksudnya isotropic ni uniformity in all orientation. Okay, okay. So itu pun kelas komposit pun saya dah beritahu, isotropic dia uniformity in all orientation. Maksudnya dia menyeluruh. So no strengthening of part occur from work hardening. Advantages in case when part is to be subsequently processed by cold forming. Okay, so disadvantage of hot working, lower dimensional accuracy. Maksudnya kalau cold work tadi dia accuracy dia minimum or no machining is required. Maksudnya untuk finishing punya produk proses sometimes tak payah, tapi untuk hot working dia mungkin memerlukan inilah, dia tak berapa accurate. Sebab bila dia terlalu lembut, shape dia tu tak accurate. Finish punya, final punya produk, final punya dimensional dia tu lah. And then higher total energy is required. Maksudnya due to thermal energy to heat the workpiece. Macam kalau tadi higher force, higher power and higher force is required. Tapi untuk hot working, force tak perlu tinggi, tapi total energy. Sebabnya dalam proses tu kita memerlukan external punya temperature. Machine bila ada external temperature, dia berkait dengan cost lah. Sebab tu dia kata total energy ni due to thermal energy to heat the workpiece. Ya, pemanasan dia tu, temperature dia tu untuk naik, untuk panaskan sampel tu, yang tu yang katakan total energy. And then work surface oxidation scale, porous surface finish, and shorter to life. So this one is disadvantage of hot working. So kita ambil tahu ketiga-tiga jenis cold work tu macam mana, warm work tu macam mana, hot work macam mana. Dia punya advantage dan juga disadvantage. Okay,
And then friction in metal forming. In most metal forming process, friction is undesirable. Metal flow is retarded. Force and power are increased. Tooling wear is faster. Sebabnya bila berlaku geseran, mata alat tu senang nak house lah. Wear ni house. Tooling wear. Mata alat house. Friction and tool wear are more severe in hot working. And then lubrication in metal forming. Metal working lubricant are applied to tool work interface in many forming operation to reduce harmful effect of friction. Maksudnya kamu pakai lubricant nak melicinkan ataupun nak jaga mata alat tu jadi lagi lama lah, bagi tahan lama lah. Sebabnya bila tak pakai pelincir ataupun lubricant, dia bergeser terlalu kuat. So bila bergeser terlalu kuat, dia akan mengurangkan jangka hayat alat tu. So benefit dia reduce sticking, force, power and tool wear. Benefit of lubricant ni. Then better surface finish, remove heat from the tooling. Sebab bila besi, macam saya kata awal tadi, kamu geser tangan, kedua tapak tangan pun kamu akan rasa panas. Okay, sama juga. Tambah kalau kamu bergeser besi dengan besi, dia lagi panas. So nak mengurangkan panas, kita letakkan pelincir ataupun lubricant. And then consideration in choosing a lubricant. Okay, ni pun ada ni. And then type of forming process, rolling, fogging, sheet metal drawing, etc. Hot working or cold working, work material, chemical reactivity with tool and work metals, ease of application dan juga cost. So tulis dan terang. Terang tu ikut kamu lah, sebab apa forming process tu memerlukan beberapa hot work ataupun cold work memerlukan lubricant. So ni antara dia punya consideration. Then barulah kita masuk type of deformation process. First, bulk deformation. Kita ada rolling, fogging, extrusion, wire and bar drawing. And then second part is sheet metal, working, bending, deep drawing, cutting dan juga miscellaneous process. Okay, untuk apa itu bulk deformation process? Bulk deformation process are generally characterized by significant deformation and massive shape change. So metal forming operation which cause significant shape change by deforming metal part whose initial form is bulk rather than sheet. Maksudnya bukan dalam bentuk sheet. Kalau bentuk sheet metal ni nipis. Okay, nipis lah. Okay, so kalau sheet metal ni nipis lah. So dia nipis. Tapi maksud bulk ni dia tebal. Okay, ni contoh, dia bukan besi. Okay, so tu maksud dia rather than sheet metal lah. So bulk refer to work part with relatively low surface area to volume ratio. So starting work shape include cylindrical billet and rectangular bar. Ni yang saya kata tadi, sama ada dalam bentuk petak ataupun bulat. Okay, bulk deformation starting form adalah dia punya cylindrical bar ataupun billet. Billet ni billet cylindrical bulat lah. Okay, pen bulat. Ataupun rectangular billet and slab. Tahu tak slab? Slab contoh kalau konkrit, slab tiang tu, tiang bangunan. Tu yang kita panggil slab. And similar shape. So rectangular billet ni besi dalam bentuk petak lah. Okay, and then this process stress metals sufficiently to cause plastic flow into desired shape. Okay, kalau dalam metal jangan ingat tak ada plastik. Okay, so plastic deformation lah, maksudnya plastic region tu cause plastic flow into desired shape. Sebab tak ada plastic region, besi tak boleh nak bentuk. So perform as cold, warm and hot working punya operation. Okay, so yang ni dalam bentuk cylindrical punya bulk. Okay, dalam bentuk bulat. Okay, yang ni dalam bentuk rectangular billet. Okay, petak-petak. So dia panjang. So kamu nak hasilkan bentuk yang lagi kecil ataupun desired punya shape. Okay, there are 4 basic bulk deformation process. First, rolling. Slab or plate is squeezed between opposing
rolling lah. So ada dua roller, so dia tekan masuk, so barulah nak dapatkan dia punya shape tu lah. And then fogging process, work is squeezed and shape between opposing die. So dia ada die macam tadi, roller, yang ni opposing die. And then extrusion, work is squeezed through a die opening, thereby taking the shape of the opening. Yang ni kita masuk satu per satu. And then wire and bar drawing, diameter of wire or bar is reduced by pulling it through a die opening. Maksudnya dia pakai die, yang ni pun masih pakai die. Kalau yang ni tadi rolling, opposing roll, yang ni fogging, opposing die. And then first kita masuk rolling. So yang ni rolling. So rolling, deformation process in which work thickness is reduced by compressive force exerted or applied by two opposing roll. So ni adalah roller, atas bawah ni roller, two opposing roll. So ni direction of workflow, dia bergerak ke sini. So kalau tengok kat sini, diameter daripada 80 jadi 20. Tak, ni saja je. So ni besar, ni jadi kecil sebab dia dah melalui roller. Okay, so tu maksud rolling process. Ni macam proses apa? Ayak tebu. Ni tebu, ni mesin dah. So masuk, lepas tu keluar ayak. Okay. And then the rotating roll perform two main function. Pull the work into gap between them by friction between work part and roll. Simultaneously squeeze the work to reduce its cross section. Dari besar jadi kecil. So tu yang dimaksudkan reduce its cross section. So type of rolling dia ada based on workpiece geometry. Flat rolling used to reduce thickness of a rectangular cross section. Rectangular. Kalau shape rolling, square cross section is formed into a shape such as an I-beam. I-beam ni kalau tengok dekat dia buat tiang apa tu, tiang dewan ke, yang open punya space tu. So yang tu yang bentuk I-beam tu. Nak lukis pun tak apa nak arti kot. I-beam untuk I. Itulah. So second is based on work temperature. Hot rolling most common due to the large amount of deformation is required. Sebab kalau beza dengan cold work tadi, kita ambil balik, kalau cold work dia tak pakai work temperature, dia senang nak pecah. And then cold rolling produce finish sheet and a plate stock. Sebabnya antara advantage of cold work tadi, dia minimum or no required of for final punya machining. Okay, okay, ni bentuk I-beam ni tadi. Okay, ni I. Okay, roll product made of steel, intermediate roll form, maksudnya daripada rectangular billet ni, bila dia final roll, dia tekan tengah ni. Okay, untuk dapatkan I ataupun rail kereta api tu yang kamu duduk naik balik kampung tu. Okay, second is daripada slab, bukan sheet lah. So daripada slab ni untuk dapatkan plate ataupun sheet metal, daripada tebal jadi kecil, ataupun dalam bentuk coil. So ini dalam bentuk billet, rectangular punya billet. Yang ni yang kecil lah, billet yang tadi yang kecil tu. Yang ni kalau belum besar. So kalau billet ni pun dia masih buat I shape ni, tapi dalam bentuk yang kecil. So dia dapatkan dalam bentuk bar ataupun rod yang lebih kecil lah, daripada besar jadi kecil. Sebabnya kamu nak reshape. And then diagram of flat rolling. So ni dia punya roller, atas bawah ni roller lah. Ni roller. So ni final punya VF, final VO, dia punya awal dia, initial. So daripada besar jadi kecil. So ni thickness final, ni thickness awal. VA ni dia punya roll speed dah, rotation punya roller punya speed. Okay, flat rolling terminology, draft amount of thickness reduction. So TO minus TF. TO ni starting thickness ataupun initial punya thickness, TF final punya thickness. Ni draft. Okay,
Then the terminology reduction, draft expressed as a fraction of starting stock thickness. R is reduction. Draft over T initial. TO ni initial. Then shape rolling, work is deformed into a contour cross section rather than flat ataupun rectangular, accomplished by passing work through roll that have the reverse of desired shape. Product include construction shape such as I-beam, L-beam and U-channel, rail for railroad track, round and square bar and rod. Okay, ni shape rolling. So dia dalam bentuk panjang lah. Daripada die, ni tengok, ni different size. Die dia, roller dia different size. Sebab apa roller ada banyak ni? Sebab nak kekalkan desired, dia punya desired shape. Okay. So ini dalam actual punya dekat kilang. So a rolling mill for hot flat rolling, the steel plate is seen as glowing strip in lower left. So yang ni, tengok ni, ni panas ni. Okay. So gambar ni photo of courtesy of Bethlehem Steel. So rolling mill equipment is massive and expensive. Rolling mill configuration. So lagi yang ni ada ni kat sini. Okay, rolling mill configuration ni, ini pun macam tu lah contoh dia. So 2 high, 2 opposing roll, 3 high work pass through roll in both direction, 4 high backing roll support smaller work roll, cluster mill multiple backing roll on smaller roll, tandem rolling mill sequence of 2 high mill. Okay, kita tengok satu per satu. Apa dimaksudkan 2 high rolling mill? Maksudnya dia ada roller, nama pun 2 high. Okay, 2 high rolling mill. So dia ada 2 roller. Various configuration of rolling mill. 2 high rolling mill ada 2. So lukis dan juga label dan juga direction dia lah, VO, VF, final, initial apa ni. And then second one is 3 high rolling mill. Dia ada 3 roller. So dia masuk sini, dia keluar, dia masuk lagi untuk dapatkan last punya final punya shape. So various configuration dia letak 3. Macam ni 2 height and then 3 height. And then the third one is 4 height rolling mill, ada 4 roller. So dia bagi pressure lagi kat sini, besar, kecil, besar, kecil. Okay, ini untuk 4 height rolling mill. And then cluster mill, multiple backing roll allow even smaller roll diameter. Maksudnya nak dapatkan lagi kecil daripada besar. Maybe dia ada juga yang buat mesin dia gabung ni daripada 2 and then dia masuk 3. Okay, dia masuk ni 3, tapi opening die, opening roll tu semakin lama semakin kecil. Okay, last kali baru dia nak dapatkan size yang lagi kecil. Dia tak boleh terus daripada besar ni nak terus dapat kecil ni, tak boleh. Sebab dia akan memendekkan jangka hayat roller tu sendiri. So sebab tu kalau tengok dia panjang, dia banyak roller. Okay, so ni untuk cluster mill. And then tandem rolling mill, ini yang maksud saya kata tadi, a series of rolling stand in sequence. Tengok dari besar dapatkan shape yang first, dia jadi kecil sikit, kecil lagi dan makin kecil. So sebabnya dia tak boleh terus daripada sini nak dapat sini terus, tak boleh. Sebab tadi saya kata dia boleh memendekkan jangka hayat roller tu sendiri. So sometimes bukan jangka hayat roller tu saja, besi tu pun boleh pecah ataupun patah. And then thread rolling. Okay, ni sampai dekat tandem ni lah tadi, 4, 5. Okay, so type of rolling. Then thread rolling. Thread rolling, bulk deformation process used to form thread on cylindrical part by rolling them between 2 die. Maksudnya dia nak buat thread lah, alur dekat kan setengah tu yang besi plate ke apa semua tu, dia ada thread dia tu ataupun berbenang dia tu. And then important commercial process for mass production, bolt and screw. Kamu nak buat screw, ada tak screw yang tak ada berbenang? Tu kita tak panggil screw, dia panggil rivet.
Okay. Okay, it performed by cold work in thread rolling machine. Advantage over thread cutting ataupun machining: higher production rate, better material utilization, stronger thread and better fatigue resistance due to work hardening. Sebabnya dia by cold work. Bila cold work, dia material utilization dan juga stronger thread. Sebabnya dia tak kenakan suhu. Bila tak kena suhu, automatic strength dia tinggi. Okay. Ni thread rolling ni tadi. So ni die, ni bukan besi dia ni. Ni die kamu. Jangan ingat yang ni plate pula. Sampel kamu adalah yang ni, starting blank untuk buat screw. So dia genyeh macam genyeh. Orang tahu kata genyeh. Dia genyeh dapat bentuk roller tu. Dapat bentuk berbenang ni, thread ni. So thread rolling with flat dies, start of cycle daripada starting. Okay, masuk sini dia roll. So moving die yang ni ke sini, yang ni ke sini. So dapatlah ni fix die. So dia gerakkan yang ni, dapatlah berbenang dekat screw tu. And then ring rolling. Ring rolling deformation process in which a thick wall ring of smaller diameter is rolled into a thin wall ring of larger diameter. As thick wall ring is compressed, deform metal elongate, causing diameter of ring to be enlarged. Sebab bila kamu tekan, dia akan squeeze. Daripada besar ni jadi kecil ni. Kalau kamu compress saja, dia akan jadi kecil, tapi dia akan jadi melebar. Okay, so tu maksud dia. Kat sini smaller diameter roll into thin wall, compress, deform metal, elongate, dia akan jadi panjang. Sometimes dia tak, kalau kita control dia punya size, tapi dia akan jadi panjang. Daripada 5 cm, dia akan jadi, kamu nak buat, jadikan 8 cm. Okay, so daripada besar ni, kamu nak dapatkan besar ni. Thickness asal 8, thickness akhir 5, tapi panjang asal maybe 8 juga. Tapi bila panjang akhir, maybe dia akan dapat 10 something, 10 plus lah, ataupun kurang sikit lah. Okay, ikut dia nak dapatkan thickness. Kalau dia nak kawal kelebaran tu tadi, dia letak roller kat tepi tu tadi, macam yang nak buat I-beam tu tadi. Okay, nak tunjuk, bagi tak nampak. Okay, yang ni dia kawal, yang ni dia nak kawal dia punya lebar dia tu lah. Thickness atas bawah ni kawal, atas dengan bawah thickness. Okay, so nak kawal kelebaran, dia letak roller kat tepi. Okay, hot working process for large ring and cold working process for smaller ring. Application: ball and roller bearing race, steel tire for rail wheel and ring for pipes, pressure vessel and rotating machinery. Advantage: material saving, ideal grain orientation, strengthening through cold working. So ni adalah ring rolling. Okay, daripada tengok daripada besar ni jadi besar ni, tapi besi dia semakin nipis lah. Ni nak kawal ni main roll ni nak kawal dia punya ketebalan ni. So dapat, kalau ni besar kecil, ketebalan size makin besar tapi diameter semakin kecil. Okay, ring rolling used to reduce the wall thickness and increase diameter of ring. Okay, ni starting, ini completion of the process. Ni nak kawal dia punya thickness, edging roll ni. Okay, okay, sampai situ je. Alright. Okay, so kita akan sambung lagi untuk second part metal forming, InsyaAllah next week. Okay, if you got any question, kita akan tanya dalam next punya kelas. Okay, right. Terima kasih. Assalamualaikum.